Ta hagini ke por ngadap daga jing sngongu yo blay. Basa sisen pat ngalai ke ban wan biang shafi. Lingba na gani ke program ke bangadan ni ke ban kren shafi. Malaga Sunday hagi por kat way bije. Ngai ngu yo blay na ke banta jong ke jing bahaba ke jing isnay ke jong try. Upapanla inga barok sikatai ke bangan ai ke ketien ke jong blay shafi. Bat ngadwai ru bau blay mentagi ski una kerkhuy pi. Hakiliang baro aga yeng sem ngai ngu you play nam tagi tu gi subscribe ye gani ke channel but ngada dwai bo play un ker khu ker pang fi man lag por man lag ski u play ndor kat but pi haba pi ai ke por ke jong pi ban snap ye gani ke jingkren nganget u play u don lag jong ke plan ye ka ban pun poi fi she ke thong ke jongo but ban wan ra fi she ke jingker khu jong ke tien ke jong play Namal kat kum gekhtien ke jong play. Blay la bo inga bangan kren gekhtien ke jong play. Banganum that ye ke bangan kren. Ngakin mau gekhtien ke jong play. Ka banga puli hagini ke sngi. Lesingan chipni pi khendiat. Hagini ke por namar ngasham ye ke gekhtien bakalong ke jingker khu ke jing im jonga. Bagataga day nagi kam to ke apostle. Kalanang ka bakhat pra ka bo blay kren yu apostle Paul. But kini ketien ke bukuran ni Apostle Paul kalang penban ke jing ai men se me ke jing im jonga ke bo ong ke nang ke bakhat pra ke khat ke bekhendai wong what shaptiang henry to kren but what snap jaru na bangalong ringkat bat me but omdanu priu ubanyele ye me but omdanu priu ubanyele ye me ye ke ban pensniu ye me naba ngadon bon priu hagini ke nong ba Nakataga daw abang puli gini sngi kada ka chimpen ki aga dano janga bat ngadanget banganum shapting bat ganum tight bat ganum snap jar ngani ai kranik tin ke jong play bangadanget scam ka jingdar kat jong play kan long man lagi sngi abang kranik tin ke jong try bat ka way ka bang sngot nat ni gadai wang yai kran bat what snap kranik tin ke jong play namar wang adan shibon ki brio hagini ke nong ba ngadanget balang ba ni ke jingkran ublay dan shibon ki brio hagini ke nong ba kibala i ka ban mat i ka jingpenem kibala ban long nam tau try kibo ublay nang la i ka ban plaj ki na ke dujak ublay nang la i ka ban pelong i ki wat na ke jaka ka be nakata daw kat ba bidang snap ni ke jingkran ni ke por ngakwangan ai ni ke jinghikai kabanganget ni ke jinghikai ka lalong ke jingker khuyinga kalau ke jing mentoy ke jing day ke jing shakri play bat ngadanget mendag ski kalau ke jingker khu fi baro ngakwa bangan kerpat fi sasisen ko mga juong haba fi pet ye ke jingkran malang por lesi dona preng jong fi pidang pet mendag ski nela re pila jupet ye kam malang por ngabang kwa ban kerpat ng ni day yele ye ka ban ai por tang khendiat agini ke jaka bat ai baka ni ke por ka ba fi snap ye ke jingkran kanam de ke por ka ba jing mo to pikan poi shwai pat kanam de ke por ka ba pia mare sheneng shrom bat pi bon kam nga khopinda ai por ban snap ke ni ke jing hikai na magani ke jing hikai ka bangan kren me ke sngi ka de ke ba kodor ka ba dan kam ka ba laban yarap fi hashibon ke liang kam tam ha ke jing de bat ke jing shakri blai fi ka bang kwa ngan kren ke ni ke por ka de na ki kam to ki apostle kalenang ka ba khindai ngakwa ngan kren ye ke ege beja haga chingim ko jo Apostle Paul nadu besdang but ngan pen i ye ke beja ke chingim jango bakadan kabangayo i ke ja ka kham kirpang ka kham ju kham ja ko haki wai pa gibrio but nda habanga puli ke ne de bon snam ngayo jing shai But kalau ke jing mentoy ke kraw ke jing im jonga habang shakri yo play. But if you pet ye ke jing im ke jo Apostle Paul kum no no brio ke lanang ke khendai ye kendu yo Jesu hagalenti she Damascus but adien bak la thaba ke jing shine beneng o ham no kulai hamadan bakana ke jing kren baru play. Adien ang to khlem imat sho Berkat kum ke jing tho jangan ke lanang ke bekhendai lahapan si alami uben petini una ke kti bat ke bible kong ulet shong ke we ke snang ka bagi khat ye ka babet bat u shong ke yeng jong we brio ke teng Judas bat ndapi
pet bahanang ni nda bu shong ha ni yeng lai sngi klembam klemdi dwai charging it blay Ukrainian nias brio jong blay bu kraw pa yo bu let ban dwai yo ni apostol Paul ha ni Paul dang day Saul ban daw pa yo ni Saul bu let ban dwai wana nias sipangus dangi ka ban pini ye ka jinglong ka jong Saul ndre blay wang hakmi uni ulang syakri ubangalajit u atiar ubangalajit uban kit e keteng ke jonga sigi gentle but uban sha shibon na kamenta ke keteng ke jonga ula de peni hau ananias ye ke jingim ke jonga apostol Paul but kadang ke bejaga be kirpang hau ne brio but ke taga bejaga kirpang hau ne brio ke dai ba hau ne brio ke jaga ni ke jingja tangan pulepi na ni ke tien ke jong blay hagini ke klip mat ke Bible ke ong hang ni people khat bakhat san jokal nang ka bakindai ke ong utrai ulang ut khilet no na ba tawlong atiar bal jet nga ye ka ban kit e ke keteng ke jonga khmat ke gentle bar ki sie ma ki khon Israel de ngan piniru au ka bakat no bon ke bon shalam ta ke keteng jonga kum tawana ni asula let no ula rong apo kata ka yeng ta ba ula bo ile ki tio ulang ko sol o para jonga o tau trai jisu ken o bela mi pau me ha ka lenti ga ba melawan o la pa yenga ba meni o pet pat ba bon pendap ye me da men sim khoi kani ga ga ja ga jing em ga jonu brio ba kham khla kham ker pangala ngano nama ga khat ga ba khat pra gong kumniru lahap no na ki khmat jong u kum ki Sarew bat ula yo pet pat ti ula yang jat bat la pen baptis yo u fika tagale ke ktien ka banga kwa agani ke por bangan krana preng jong fi ba u apsu Paul dien ba u yakindo yu jisu umi mat sho laisngi nda habo Ananias ulet ban bokti ban duai la pen kia yo new brio hendrai ka ba plaga dei ba pok ini ke laisngi kami ke Sarew Ha Ki Khmat jo new brio ngam shimio ina do testament berem hado ke testament ke betamai bakani ke jingja ke jaya no haga Bible ngakhlem yo i bau brio kelaga bamat baru matla ki khmat bara dien bau mat ban syakri you play bagami ke Sarew ki khmat bat nda duai de brio jo play bagato ke Sarew ka hap bat u yo pet biang ki khmat ngakhlem yo i ga Bible ngakhlem yo i shanoru ngakhlem pat lap agaktin ke jong play la ne wat haga history jong ka balang jong jing syakri play ngampat chimyo i yanoro bakan jagum ne baba ki brio ki pai show jisu bagi mat lagi khmat bat bagi hap ki mi ki Sarew ki khmat bat adin dala duai bagi hap ki Sarew ngampat jio i ngampat jio sngau ngakhlem pat pude hang noru ndai tanghau ne ubrio bagiteng Saul o bahadian ukelalong o apostol Paul bat nama kata daw ngakwangan ai gini ke jingkran gini ke por shim na gini ke khat ke khat pra ngakwangan kren Jepang ki Sarew Ha Ki Khmat kata gini ke jingkran jonga nakabenta jong fi baro ke baju iet ban ngap ke ktien ke jong play kabang ngakwangan kren ang ni kadai ki Sarew Ha Ki Khmat jong aba jong fi lala pikran Jepang ke Sarew kendiat ngan cukran ni ke Sarew haba pendan kam na ke ktien Sarew nget barong yetip baka Sarew kadai gedak ke sain gedak baka dan ke jingpang ka bamong sepo Meradian begitu ke jingpang kalau day ke por bakan kia ke jupau shuada ke Sarew sejrong
Bat ketuga ni kedak bakal dega por bakal kia. Bat ndak kala hap ketuga sarau ketuga jingpang ro ke jano sendan. Ketaga dega sarau. Bagi khwang anong fi ke ni por. Habaga mi sarau ha ki khmat ke jong pol. Ngat nuot banong kadan ke ai ka ba pang sipo. Ka ba kapang baro shi jingim. Baradin bu Yeshua Shamil Jisu. Kawan ke jingpen kia. Kawan na sipo. Bat nda habaga kia ka pau ke sarau ki khmat. Bat nda ka pau ke sarau ke penpau. Baga toga ba pang baro na po kala kia. Bat kamingum ke sarau. Bat nda hadin buana ni azuduai kia bat uyopet ki khmat. Ngan sepeni pi ke sarau. Andra yai syabat ngaman na gisngi. Ngadan man hikai kendiat ia gani jing hikai. Ngan bo gani ketien kaba krau pala ke Bible. Lapin puli ia ke Bible filap. Balai bau play upenan kam rat ba yau ni brio bekerteng Saul. Banadin upen kela kerteng yu udo Paul. Baru ni brio tho lai pawa kejing tho haga New Testament. Baru dia beriau upadan kejing syukri kabalong efektif kabadan jingyo iga berjengai upadan kita kejing syukri kabakta ia kepertai berawai bat kabadan kita adu minta kesengi wat habau ni beriau layap badum dan syuk balai ni beriau ulang kerpang hadukan ni kejing syukri nanut manong ngan bu ni ke poin kabangan ai kejing keren kendiat alor jong kene bau blay hasua ya ka baun pinan kami no brio ukta ya ki khmat jango lada pio ya kita ketien mendagisngi kita ketien kan kerkhuya fi shijingem basua bau blay un pinan kami ya no u blay kwa shua ya ka ban kita ya ka jingyo i jungi namar ke jingyo i jungi ke kta i ke jing em jungi kum no fio i kum ta pin le ke ke jingyo i jong pi pin poi tang hang ta kum no fio i ke jing shikri play kum no fio i la ke jong ke yeng kum no fio i la ke jong ke jing trai jing ta kum no fio i la ke jong ke jing em jong pi ke ke ba fio i ya ke ta pin le bat shata pin poi finum poi shaka wai pa ke jaka ke ba pi klem yo i lupa. Nene kita kedau blay de krau blay na benang udan ke jingyo iu ne brio udai bapen sitom me ke balang kristan ke tu por udai dan benta ke por belen temau Stephen udai mau besumar ke jan baru udai mau ru badai brio be krau be yo ke authority ne ke government ia ke belet ban pen sitom me kita ke belap ia ke kerteng ke Jesus Grace. But what agak ni kelenang ke kendai ni beriu dang yat. Agak jing bitar selai ke ban pendu jat. Yang kita ke belap yo Jisu. Dang let ke lenti se Damascus ang ke Bible. Hendai ke ketien ke jong play ke tu ingi bo play na pedang. Uyo ibo ni beriu dai bedan kam tam ke hima ke jong play. But ban penan kam ni beriu. Kta kumakta ia ki wai pagi brio. Kta de ki kamba kumajayo Petras. Kta de ki kamba kumaja ia ki wai pat ki syakri ki jong trai ke tu por. Lani kumukta ia ngi yang ni ki singi de ki jingla ka bomot. Hendrai yau ne brio klem le kumta. Marsen yad uni brio shakalenti sha Damascus. U Jesu uyo iu bau dei brio be kodor. Kta da ka wepat. Ukta da ka bor ka jau bat ka bau kta ka dei. Ukta ning kong ia ka jing yo i ka Bible kong ka jing shai kum ka lele ka la taba ki khmat jau bat ka strike you u hap na jirong kulai shamadan. Bat ki khmat jau kim yo i sho. Fi ka ta ka dei ka bang kwang anong fi.
U blay ukta yo no brio daga jingyo I na do besdang. Balay pen matla yo, balay ke jaga ni ke jing matla apa life ni. Kadang ke daw ba kraw ke jing yai lenti. Bon ba na preng jing ngila IT show try. Ha ki khmat jing ki dang long ken ja pertai. Bon bang yong ila long kristan ngi try kamu play. Ha ki jing yo I jing ki dang long da ke jing yo I ba ken ja brio. Kejing yo I jengi kadang long da juga rukom ke berem. Badai na kata daw. Hasuai ka mga niya chakmat ban ay gini kejing kren. Shushu gini ka por. Ngakwa mga nong ifi gini ka por. Blay de ba kraw palat. Shuai ka ba blay un penan kami no brio. Kaba ningkong kadai ukta ya ki khmat ki jango. Bara ukta ki khmat un brio umimat syo. Baru hap ya kaban cutia ada lendang amadan. Baru keli wang medai way ku try. U Jisu ya to daga kerteng wang ngadai Jisu ya ba me pensitam bed. Memla ban kinjat persya ya ding tendung. Memla dal leleru. Syanganong fisikin tiyan ng ngapor. Yo don mano besang hagin ngapor ka bangang kren. Blay ulai shambat pi ulaktai ke donot jong fi bat pidang ile persai kita ke jingta ke jong blay shanganong fi daga ni ke ktian men ke sngi bau jo Jisu be kendo yo sol u jo Jisu khta e fi men ke sngi fimla fi ni le persa ye ke ding tendong ke bekran ke jing pen kendo ke jong men sim jong blay ye ke jing em ke jong fi pin haban pai show try balana pi pai blay penan kami pi kombo penan kami no brio. Ngakwangan peni fi yang ni ketian filap naga Bible borbor habagi brio ki shakri ublay umkwa bagin si shakri rumah umkwa bagin si shakri tangkom ke rukom ke niam umkwa bagin shakri tangkom ke rukom be perto brio pi ke taga de jing bakla jing ni shakri ublay kwa ban ktai ki khmat jingi ningkong banginom yo I shu I to ko bangi jio I baro shigata. Uneu priudan ke jing yo I ya ke niam la jong ke kraw. Uneu priudan ke jing yo I ke pada kumwe. Udah shirham ke ege bole. Handai na ba blay umur ban penan kami u. Ukta egi khmat jong u. Ukta egi jing yo I. Ban kwa hagani ke por bangan kren shifi. Ya ke jing yo I kendiat mendagisngi. Fina pulina ke Bible. Filap aga kitab Isaiah ngin siapay biang hagani ke lenang ndray ngan peni fi kendiat naga kitab Isaiah nabi pule naga kitab Isaiah naga lenang ka bahenrio singap ngan pule hagasnem ka bausim Uzaya ulayap ngalayo I yo try bau shong halor ke kat ka bajrong bat ka balapen gentio baga jan shimpiar jong u gala pendap ke temple ki serap ki la yang pedeng jong u we la dan hendriu tli ki tap nyang artli tap lagi khmat lagi artli tap lagi kijat badagi artli her we pertah we pat banulong u bekhoj u try ki pat ke khndau baro kadap de buram jong u ki nongrem jong ki khadap jong ki gala winru na ka jing sawau ta ba perta badagi yeng la pendap de tedam tinggal ong kordet yang nama ngalayap nama ngau beriu betingit kirimiang sentur bat ngesong apa yang pailang u betingit kirimiang sentur nama ki khmat jonga ngakwa mak bai kita ketinwang nama ki khmat jonga kila yo I yo siem u try jongki pad way beriu jong play lana fiyo I bagi degi beriu bakraw ke jing shikri. Kadai bau play udil lani uya day shua bagi khmat jongki. Isaiah na do lanang ke beningkong dan ke jing khan no play. Ula yalap ula let ban ai jing itu lupa. Ula mahami ke beriu la kran ni ke ege bu yos ngau no play. Henry ke jing yo I jong u kadang duna.
Tapi pulih na kalanang kaban riyo, dahil kesnam, bau semu zayaw yap. Bau izayaw ang ngayo ipen banyaw troy. Bandaw yo iyo troy ang ka Bible ikinigiktian. Pulih na ikinigiktian ka jang play kang, daw yo iyo ka ket jang play yo iyo ka jan simpiar ka tapi ka temple. Uyo iki angel arteligi ba yang jan jong blay ga cat ki ba ka ilagi khmat gi tap niang arteligi hair ba gi arteligi tap gi kijat but uyo sngaw gi jing sawa ga ba gi angel gi ruai uba khoj utrai gi pai ma pipulin ni ga Bible gang ya ga la pendap ya ga temple baro ga tedam. Baru Isaiah ndau yo iyo blay kita ka dega point ka mga kwa pin pledging man nda ba ni prophet ujong blay uyo iyo blay ka ni sngi ka ba ningkong ka bakta yu ka dai habaw yo iyo blay uyo iyo la ka jong jingem la pimpat yo iyo blay pinumpat yo iyo la dia pon bagi brio gi syakri yo play shibon bagi be yat teng ni dap setang ke kedaukti ni kran banyi gi we ni kedaukti gi bobon ni kran persha gi bobon ni kran tang gi we ni yo I tang ge jingduna ni gi jing bakla shi sen rung yim ji yo I gi jingduna la jong namadala dile de pim yo I ndrai ka yet khmi jonga ba jopi dai nda ba gi khmat jongi ki yo I yo play de hang tap yo I gi jingtlat jongi na fi yo iyo blay vin yo iyo ge jing tinget la jang aga de ge ba kodor ge ge jing kren ge ba kren chifi kan ya dai fi la fi yo iyo blay kan ya rap ya fi la fi shai men ge ski manong try a blay jang nga duai bangan yo iyo me try Marsin yo iyo blay wi zaya wang kordet yang atroy na mga dayo batingit giremyang sintor na syangro apdang jo pailang batingit giremyang sintor uyo iyo jing tinget la jang menshua jo kani yo I nama ukhlem yo iyo blay andai hagani ke sngi yo iyo blay bat kapen pai ki khmat jang o bo yo iyo la jang ke jing sneu la jang teng ikwa palat ia ga banginum yo I ga jing bakla jang ki wei hereng imla kadau ga dei bangi klem yo I yo blay yo I gi bak ia gi brio la da fi yo I yo blay fin yo I la de fim tip nda ha fi yo I yo blay an pen kala dori ga jing im jang fi na ka dau nga ong fi ia ga tu go point habang kren ni gi Sarew Ha Ki Khmat kabaning kong ka mga kwa ngan kren ng nigapor gaday. Ublay shua ba unpanan ka may gajing im jangi. Ukta shua ay gajing yo I jangi. Lara fi yo I daga juk si daga juk rukam. Fino yung pinampay siya no siya noro. Ay ngo yo blay bo Isaiah daw yo I yo blay yo I laga jang gajing tingit. Bat daw yo I gajing tingit la jang wang kordet yang nga. Nabaki khmat jang nga. Kiyo iyo siem utrai ki pai. But pitip ini ke jingja, blay hukum yo way nagi angel wang, sim daur ngau berhem naga ding, naga tu keduan. Kentha naga sintur ke jang Isaiah. Ada dien beladap kentha wang akmi. Lapen khoj ye ke sintur ke jame, but lapen khoj ye ke pop jame barak way. Ye ke jingbam hok jame la weng no, but ye ke pop jame lapen khoj. Ngasaj ong barabari ke nagi ktien. Bau blay ukta tangi ke sintur ke khoj ke jing embrok away. Ai ke ni ke ktien kan penshai fi. Bala lagi khmat pi yo iyo blay fin yo iyo la de. Bat la dau blay ukta ke sintur ke khoj lot ke jing em jong fi barok away. Fim tip bagi khmat kaya lamingi ke sintur ke day ke ba pensniu lot ye ke plan ke jong blay. Handai nda bagi khmat jangi ki yo iyo blay fin yo iyo la jong jing tinget but pin yo inda blay pen khoi unum pen khoi lo di pi barajan yang un pen khoi tangi ke sintur ke jong fi namala ke khoi ke ktien ke khoi lo ke jing im jong fi barak wai but hangne usanut ban ong hadin bo yo sngaw ke sur jong blay bo blay wang yanungan pa but manu ban leit na komentar jongi
Isaiah wang adan hang ni tribe pa yenga. Balai Isaiah udang ang ni pa yenga. Hagajing si Shaula day prophet na do besdang. Fi long fit ban kongo igajing khat jong play kat ba umpan yo play. Badai kita ketahu lebih pulih ni ke Bible na pedeng jogi prophet baro aga testament ke berim ubayo ik hamba ya ke jingwan jo Jesus Christ como Messiah shikni ke pertai udai Isaiah san spats nem shuaban kayo Jisu Isaiah uladep yo ilpa balai namar Isaiah ublay uladep ktai ki khmat Kajing yoi jingai yo blay. Kajing yoi jingai ke pertai bagan jaman sim. Kajing yoi ke bakrau na ke ktien ke jong blay. Kam shong ke klit jong pi. Ke shong ke jing yoi ke jong pi yo blay shimet. Isaiah yo Jisu na do badang ka. Ai kertengru yo Emmanuel. Uya thul pa kum no bon sha la kam ta jong ba jong pi ha ke kitab Isaiah kal nang ba san phulai ba ka wai u tho tang kum no ba Jisu wan un sha un bai ke pop ke chingi but u Isaiah ula deb thul pa ba Jisu un sin shar wat na ke pertai ha ka wai ke sngi ha ke tu ke jing sin shar ka ba she jas nam jong ke jing so uno ba yo ke jing ta ye ki khmat Utau brio un kelalong bekrau ke hima ke jong play. Badai ni kita kedau ngayang nang ni ngakwangan penifi. Kat balak nganyelek ban kren na kita kerukom bapin syai kedar. Ngay idon ki brio ke bakwa blain penan kam ki jit syua banet pulih ki jit syai ke ban pentebet ila di ngam kren banyi kita ketang lagi badai. Hanya ada pilat pisiyo itang ikato jing pule piwan ban pitray kamu play tang nagataga rukam ngakwangan ang ifi kataga na bamlong setia pinumpay sinoro ngakwa bakandan ke por ke pipenut por ba pinsyam ya kani ke kentala ni ke sngi ke pindan ke jingem ke jofi ke pindan ke jing syam ba video iyo play ke jingem ke jofi but ngani tu ipi ke change ke jingem jong brio Moses supaya lom harap uyo iyo play ke laubniak ke penkelador ke jingem ke Jakap you can do you play gitu ke jaka ka bau dua ya rot gitu ke wadu jabak bat lapen kala dorio bau yo play Gideon you can do baru play pet mark khmat lagi khmat jango bat adien bulet ban pelaj ki khon Israel lagi Midian nyausnam ndah bau mut ban let umut ban umla ban let ndre bau play you pet persya banu bau yo play ke change ke jingem Marahagi testament ke betamai. Filap yu ni brio nganang biang sisian usol jang Tarsas. Brio badan ke jing yoi ke badak kumwai pat. Hendak abau play utumuban penan kami ke jing em jauh. Ukta syuaya ki khmat jauh. Nampak cimio iya no ya noru bakan long literally lane bakan na day sisya kumtaya no ino. Ponsin ngingi yo ay ke jingtay ke donot. Hendra yo sol jong Tarsas u play uktay ke jing yo i wai beda ke jing shy ke betaba na pedeng. Yaki khmat bet bat u hap na jrong kulai. Bat u ye kren baru Jisu hakata ke pertai bakan jaman siem. Uya sngau tang iskor ki khmat yo i namari ki khmat bakin jado jong u lapan mat la sipor ayu play un pelang ifi balambagan ke jingkran menagi sngi fini i ganan ke bekrau haga jing sngau tho jong fi ke tien ke jong play puli ne ke Bible ngayo i banda bau play ukta yagane ke jing yo i ke jong usol imat syu yenu laisngi usyang yo yenu uduai bet bro laisngi puli naga Bible ke ktien ke jong play ke kren shai men bau Jisu wan jeng ke pertai ai ke jing hikai hang tai ri Israel
Way na ginong hikay niyam gibakraw tao de Nicodemus. Wan show Jesus min met ag gospel gidong Yohanes nang balay. Para bawan min met uang ukunang hikay. Ngatip melang bawan no blay na mamdan no balak ban lek kat kini ki elam dan day no blay. Fitibu Jesus jubab kumno Nicodemus wang. Shisha ngang me. Lem da khapat yo breu. Unom yo i. Yage hima gidong blay. Ukren yo Nicodemus yage jing yo i. Bat ndaw la ong ba arsin. U Jisu ang unum yo rong. Ken mau ke jing yo i ke de bening kong tam. Wow Jisu medai nong hikai niam de ju mem yo i gini ke mem sngo thoi gini ke baga dai ban kapat yo brio na maladam kapat dan jing yo i. Yang nang ni kat kum na ke jing shai ke bang yo i na ke tien ke jong blay. Badan Shimon ba gibe syakri yo blay gibe khlem ye kendo yo blay bat gibe khlem yo i bala ba pem yo i pikran rumah ye ktien ke job blay aba pem yo i pi up wat ye we pa jing yarap gibe pen men saw ye jing at brio bon ba gibe lam ye we gibe khlem yo i Mga dway ba lagi singi balang mga lagi jingkran. Ay ba pinsngaw to ba nang try a blay jonga. Ngan syakri ya meta ma try nga kwa. Ba men kta ya ga jingyo i jonga. Iki khmat jonga try. Ang sapay ki Sarew. Hari nga kren shuay ga ni ga jingyo day ga baningkong. Kata ga jingyo kendo ga jingyo sham. Ka encounter ka bang iong in English ka ba shisha ka jong no brio jong play sol u ba kala Paul din uda dan ka encounter ka ta jingya sham ka ba gay shisha baru Jesus Christ but ngai ngo you play nda habau you can do you Jesus u Jesus u ktai gi khmat nda habau yo isho Pulina ga Bible udwai lai singi ko mga ladep ong baru play paduana nias nda paduana nias ulit banduai bandu penbaptis i udo mensimu kuat penbaptis de ko umru de pen puli baha bat agad khat ga khat pra jong lanang ga khandai ki kam ga apostle gong Kumne ru lahap no nagi khmat jong kum ke Sarew. Bat ngakwa kat bala nganyale ia kaban keren ni gini jing hikai. Balai mi Sarew Ha Ki Khmat ke jong ne brio jong blay. Ngala ong i fi mene po badang sedang. Bag Sarew ha ke rukom sngau tho jonga. Let's see me piru biso tokum jo. Habang ikrani ke Sarew ka day badan jing mong sipo. Bana dien bagala jan ban kot no ban kia no. Kami shua ke Sarew. Bat nda kalami ke Sarew. Kan sahab no stang kendiat sngi. Bat ke tu kedok kan salong biang kumjo. Habang puli gani balay kami Sarew Ha Ki Khmat jong Paul kadai ba shapa jong jingim jong no brio haga ba kin jamen sim udan gi jing pang gi ba shapa udan gi jing pang ba mla ban pen kia daga egairu ka sa po jong bat kita ga jing pang lada umia kendo blay lada umia kendo Jisu kani gi jing pang on yap bat kani gi jing pang Don bon ba gini gisngi. Pidon gini gi jingpang sipo. Kiba don kam kloy ba pinyo no gi jingta ga jong play. Ya kata ga jinglong men sim jong pi. Bakan kiano sipo bakan mi kum ga Sarew shabar. Ban ga kwangan pini fi gini gi por. Ka baningkong ka bang kwangan pini fi gini gi khlemat kadai. Kaya ke Sarew ka mami no Paul. Habawana niya subok ti Lord jango. Uyo iba kami ke Sarew wala tapi ki khmat. Ban daw duay ka hap na ki khmat.
Pitip kene ke Sarew ke bangayo I kedan lightly ke Sarew. Kedan lightly ke Sarew ke bangayo I ha ke jingim jong no brio. But pet baha begini ke lightly ke Sarew. Yo kedan hapo jong ke jingim jong apa jong fi. Kedan kaman mi minta ke sngi bagi deban kia aga keteng ke jong Jesus Christ. Ke Sarew ke beningkong ke bangayo I ke bedanau no brio wadai. Lesing an bo de ketien ke besyai bah. Ke Sarew jong ke jinglong berim. Kidan ke jinglong berim jengi. Ki bawat ladang ila syamblay. Ki bawat ladang ila kamila de bangi de ki Kristan. Wat ladang ila long pastor nang ilang temen besan nang ilang kita ki nongkit kam. Henry ke jinglong berim. Kadang sasa siapa, bat kedai ke jingpang ke besangam siapa. Uniu beriu dan ke jingpang ke berim. Berkata ke jingpang kedai ke jinglong berim. Dia beriu bayat baik bahau, dia beriu bersishau, dia beriu bayat. Sumar baik ke hukum. Anda dan ke jinglong berim. Berkata jinglong berim jangan olah pin pulih wang hagi stisi ke Filipi. Nakal nang kebalai ke dekat ke bakat lai. Wang ku para banget. Adian mula kelak apa mat wang ini kitian. Ku para banget. Ngam nyawi la diu balala biang dari tangga wai ngale. Ngaklat siki eki bersedian. Bat ngakner siki eki bersikmat. Siki jingkat ke bakam seneng ke bahau Kristus Yesus. Adanya kita kedang yang nang ni dekat dok nut jangan barok. Ngakwangan nang ifi. Kaya berkata igi khon Israel man bagi mina Egypt. Kadai kabarim. Ki mina Egypt ublay lalek igi kamba igi bekrau. Bad nagi mina Egypt ki yo bagi spa shibon ang Bible. Kila yamit igi jinkman. Alay adin bagi pay igi duriyaw besaw be so paro bagi shipay na din. Kabarim kakta igi jinkim junkie. Ki kinyum yu blay ki kinyum yu Moses. Marsan pay marah bamdan ki ken mau ke berim. Marsam dan jingbam ki ken mau ke berim. Marsan pay ke jaka ke bagi kendo ye ke jing tangan ki ken mau ke berim. Bat kani ke berim ke penlong ki bagi klempoy se kanan baro ki yaplut ke riklau ke betani ki ke berim. Bat ngayo ibo ni breu dan ke jinglang berim. Malaga jakana pipuli ukuran beje ke baladap, ukuran beje ke baladap. But halien bola syagri bahayo play. Usa toy ni siti haga lenang ke balai, ke dekat ke bakat lai. Usa ang yagani ke wai ngale. Ngaklet no egi bersedian. But ngakner siki egi ke bersikmat siki jingkat ke bakam seneng. Fiteba mo play ubangi syakri. Uniu play ubang apuli fina ke Bible. Lesing akan mau ini ke dekat ini ke por. Ang play ke judgment Israel. Haga kitab Isaiah kalau nang ke besau pulai ke dekat bekat pra, bat ke dekat ke bekat kendai. Fitip wang kumno wang. Wat kan mau ya ke eke berim. Limne ya ke eke berim wat perkat. Katakan lagi jing ong jong play, play uang ye ki khonisel naikin mau sai ke berim, naik perkhat jenjar ye ke baladep. Balai uang kumta khat berkhat kendai uang hakmi ngan le ke betamai kan mi menta pinom tip ye kangan pelong lenti ye riklau bat ki wa rikin ja tau de play unom la bat ye yat bat ki brio ki badan sa ke jinglang berim bau le ke bekrau sykhmat bat usol jong ke tasa sudan sa ke jinglang berim bat nda bau shong lais ngi klemimat bat ke mi ke Sarew ni khmat jang ke Sarew beningkong kedai ke Sarew jong ke jinglang berim ka pen pau bau kia lagi jinglang berim ke pau ke Sarew kan ngon breng jong fi hang ni fi ra lang bat ke jinglang berim haba bi syakri yo play
Filang ko problema jing iseng, filang ko problema yang, filang ko problema ke imlang salang, nama pi rasa ba kita ke jing hiar peteng, bat kita ke berem, pi wanra lang ke tu ke jing lang, hak ke jing syekri blay, bat kita ke day ke berfidan kamban, mi no ke sarau menagi sengi, but I can have no nagi khmat jang fi, haba pi yo iyo try. Kini ke sarau, kabang kuang anong fi, jang ke jing lang berem. Asal Paul keren berbor, ya kata. Ya kabang amlangan keren saang ni. Tangkawai ngasuang ifiang ni. Bau blay sngau tenat, ya ke jinglang berim. Sngau tenat, ya ke berim. Uni blay ubangi syekri, dia blay sngau tenat, ya ke ege bethamai. Fi puli ni ke Bible ngan peni fi syusyo. Ngalah pelan jingmat, ngalah puli ni ke sarau. Bat ngalaong ifi kadai nama kadan ke jingpang sepo nda kala kia ke sami ke sarau. Bat ke sarau ke bami ningkong na unu briu kadai ke sarau jong ke jinglang berim kala kia ke jinglang berim ke pau ki khmat chau. Ke baar ke bangakuang anong ifi ke ni ke par. Ke sarau ke badan na unu briu kadai ke sarau niam. La banong nakini ki sarau ki mangan keren nang ni. Kabak hamr ben gani ki sarau ki khmat ki jong no brio. Kabak kia sendan tanda wi kendo yo Jesu. Kare ki sarau jong ki jinglang niam. Bat kani ki dai ka bam ya ki jingim jong. Kare ki ni ka ba ushir ham ya ki niam. Uday real shit niam. Uni brio ula dan shisha kata ke jinglang niam. Kaba udah mi kata ke jing bitar, udah kelalong unang peniap brio, tang nak dau juga niam. Tapi ni oi mentagi brio ado mentawat ki baong Jesu, nda ba ke jinglang niam ka het iki, nda ba ke temrau ke jinglang niam yo brio umimat. Dari kita kedau yang nang neban keren sepi. Mau brio umimat yo Jesus Christ, umimat iki jong Petrus, umimat iki tu ke balang ke beningkong, umimat iki kamba, umimat iki jing trai jong mensiam jong blay. Dan ki brio mentaki bam yo iki jing trai jong blay. Ki bam imat, ki yo ibe tangga niam jong ki ke babiang. Bat ki basngau sarang bat, tang bat kita ke niam. Bat ngakwangan itu ipi lada ka mensiam niam kadang sensyar ke jingim jauh brio kadai ngan itu ipi ngabah kadai ke kinjak kroin ke babamlot ke jinglang mensiam bara. Mana ba peniap yo Jesu dai ke niam ngan itu ipi mendai ke sipai rom. Wala imat bagi sipai rom ki sempat ki peniap yo Jesu. Unum syapniap ladam dai ki Farisi bagi Sadusi. Baladam dai ki reuniam ki bamu doyo. Hadu mentagi sengi ke peniap tam ke jinglang mensiam. Dai setan dai mana-mana. Ngani tu ipi ke peniap tam ke jinglang mensiam ke dai ke niam. But ke problem mentah ke pertairu berapa wala dengan keren bet. Kamdai setia ke political problem, kamdai setia ke economical problem. Kabadan mentah ke jing ke pertai ke dai ngan ong bet je fi ke por ke dai ke jing long niam. Kan sami ke tmaniam ke bejur ke pertai. Hari India fitip ke lagi jaga kaba pensitam tam ki Kristan nama balai kadai keniam. Israel ado mentah kada perang ke jing ka bakrau nak no kadau dai nak niam. Ki brio ki bala IT show try wala ke risi jantia jingi ki bala IT ki bala mat ki jing penem hendrai ki don jing mdai lagi brio pertai hendrai nak niam. Baru niu brio ulang ke problem sipori ke niam. Namar ke dengan niam ke besensyar ke jing imjong. Kare ke jing pang sipo jong ke jing imjong niu brio. Badai ni kita kedaun dah bagai niam ke sensyar. Ublay upet yo niu brio. Uyo ibo niu brio de bobiang. Tang bau de rio shit niam. Ban pendan kami niu brio.
day ban aida ka ba bat kata ka day ublay strike daga lele na benang klem kata daga jing it klem kata daga jing jamnot klem kata daga jing baha klem kata daga kamba ukta daga lele namar gadan gani ga jing long niam po jo bat ndaw ya shameu jisu ngan si pule fi ga jing long niam jo pule bat ngana ga city ga jong Paul si ga Philippi utho hi ma u ye gane u ye tho ya la ga jong ga jing long niam jo pengan pule la nang ga balai city si ga Philippi na ga khat ga basau wang langa hinga la ban shania ga do lada ununu we par umur ban shania ga do mangau ba khamtam singap ne briu kop ye ga niam bala ot sharinga ga ba prasni take kat gum ga niam naga kinja Israel nga de naga jaj Benjamin u her peteng naga naga jaj u Hebrew naga Hebrew shapanga hukum u Farisi shapanga jing shirham u ba bebe ga balang shapanga hak ka ba naga hukum ngamdan jing ramo udan ga jing long niam kabamdan shu de ki wepat nganul banangkat sebelit nu breu ga sman niam baru blay kwa ban change nu breu hapo gi lais ngi uduai hadin bo blay kutai ki khmat jo now anania sulet haga porba bokti ga mi ga sarau ka ba pen pau bagi kia ga ni ga jinglong niam no bau sa ong ni gi tien kini gi balong ga jingmen toy nga ye gini ngala nyau ga jingdu na ka bentau Chris shisha ken ngala bat nga nyau ki bro kilong ga jingdu na ka bentau ga jing ba kor tam jo ga jing tep yu Jesus Christ bo try jonga na ka bentau jong u ngala dono ye ga jinglong niam baro ka buram ga dana ga niam ka security ru ga dana ga niam ka opportunity ki kabu ga lar ga dana ga niam baru wang ini kiktian na ka benta ga jing bahakor tam ga jing tep yo Jesus Christ ngala dono igini baro pe yuang gum no ngala nyau sendromi ki knang mangan yo Chris ban shamyu hanga ubam dan ga hak jongahi ketaken ke bana ga hukum hari kata ga bana ga jingat au Chris ka hak ka bana blay daga jingat tapi pule luang bangan yo ito yo bare ga bor jong ga jingmi pat jongo habara pensriye menga ga jingyap jo la kumnu man yo kat che ga jingmi pat nagi bayap Uneu brio usekrau day bau blay uyo ban penkia ye ga jingpang jong ga jinglong niam no unono brio kwa ban shakri u blay u bampat kia na ga ne ga jingpang jinglong niam unumpat yo i ga jingaye ga jong blay ga jingam bat bai ga tien ga bang kren finumla finyat ber ga jingaye jong blay lada pidang syong aga niam. Kan mau no apsto Paul 1. Uye pair 1 no Petras ru. Namaru blay ula jedi ubu nong apostle. Shiki gentle. Ki gentle ki degi bamlong niam. Petras ula shiki balong niam. Baru Paul ura iga gospel jong jingayay. Shigi brio ki bamlang niam ki ba em glumar bara bu wan ra ini ke gospel to ke jingaye uroi namar haba u kia ga niam urung shigi jingaye kat ba pidang dona ga niam pidang rung shiga hukum
Cik jing le. Sila dengan keren ini kan ketai pi baro. Andai kan syukwa kan pini fi kendiat lagi ni kepor. Bapindup sengau to ini ke jing shisha. Bau ka sarau ka ba mi na ka khmat ka jong no breu ka ba ningkong e ka dai ka dak jong ka jing kia na ka jing long barim ka ba ar ka dai ka jing kia na ka jing long niam ka pau kum ka sarau changan pini fi sakawai gini ka pol nganom kren jrong ka wai ka ba mi no breu ka dai ka jing sarong ha ka jing im jong kan mau ka jing long niam ka dal ka jong Hari ke jing sarang kadai ke bakham seniu susu. Tina pulih ni brio lesing anam dan porsho i ke bangan pulih sibon. Namangam kuat ngan penjerong pelat ini ke jingkran. Sarew ke bangayu ina ni brio kadai lepi pulih i ke testimony ke jong ulan i ke jing pelajung ukeleng-keleng. Unut banong. Bana ki para ki biar ringkat bat nga kham start mga unu brio pilap ang ni wang lada ngala ban shania agado lada gadai nga bangan shania agado ngadai mga bu khamtam fitep brio sarang barabor kami ka nga unu brio malaka jakala pipuli uang bet mga But siya nga nang ifi. Dafidan na plan ka jang blay. Dafidan ka taka encounter ka bahadukat no lang taka jing siyam ka bahadukat no you blay. Lada ka jing sarang kampat yap na ka jingim. Finyo i ublay umpat la setiaya ka ban le ay ka jingim jang fi. Buon ba ngan syukuran nang ni Shibon ba ki brio ki spoil ki sniulut ka pulam lut ka plan jong blay baro tang na ka daw jong ka jing sarang dan ki bapoi shidu put jong ka jing jat jong ka jing em tang na ka daw jong ka jing sarang dan ki brio bapoi shidu ka jing yap tang na ka daw jong ka jing sarang brio ba sarang ani tu ifi dan jing day baru blay wang yo ba sngoret ngan ai ka jing ai And ray ngay le persya yo ba sarang ong Petras. Blay wang yo ba sarang ayo ina jigay. Kajing sarang ang Bible ki kitab Proverb ka le Yeshua jo ka jingjan. Ray Yeshua jo ka buram ka le ka jing sngoret ang ka ketien ka jong try. Baru ni brio aba wana niya subok tiyo. Kami ke Sarew Ha Ki Khmat. Sarew ko beningkong ko ke Sarew jong ke jinglang berim. Sarew ko baar ke Sarew jong ke jinglang niam. Bat ke balai ke Sarew ke Sarew jong ke jing sarang kumu brio jinglang do. Uye tu ke Bible. Fin puli uye tu ila ke jong ke jingim. Ayo iu no brio uplai gane keleng leje tu i jinglang jong nga puli gane Bible nga sngotenat nga pet no brio mamala ga jakabo yang fio ibo kun mau bet baru ya tu ila ga jong jingim nganda puli fina gane Bible nga sngotenat ngan puli ne kitab ki kam jong apostle nga ba arpuar wang ga khat ga balai nga ngalaw jiu bala khatar sa kilikia Bat la penang inga gini nong ba kejat jong Gamaliel. Ulai kai inga ket kum guru kom bapnia jong hukum ki kpau blay. Kat kum bapi baro filong gini gesngi. Ngau bala pensitom benye gini lenti ado jingyap. Daga bakum bat da kaba aino shiki ying bendi ki brio shinrang bat kentai. Kum tau rang ba lingdo ro bat kita jingi seng betemen besan barok ini pla syapang jonga. Nakiru ngalayo ki siti nagi para banget. Bat ngalalek no sa Damascus ban sa walam ru kita gi bedanang ta ki bala khum sa Jerusalem ya gaban yo pen sitam iki jinglang berim jong brio de sarang udan ke jing sarang ka bahadu ka ta budamut ban pendu jaj
Ia gani ke balang Kristan. Dan gibriu gi jing sarong jongki ka yada ka ngan angom ne ka penwit ye kihi. Dan gibriu gi sngap ke tin ke jong play haga jakaba ken play jing mot haga jakaba ken yo haga jing la ka bomot tang na ka daw jong ka ne ka jing long sarong jong ka donot ki bital ber ki kaino ki patno. Ki do ye ka jing penem. Wap so Paul de briu sarong. Balay nga angkom ta na mga lap aga Bible. Ngan sa puli fi ga khat Bible. Fin lap inu briu adin bo la thoi ki shithi ki jong. Ya ki bangamla ban pen ilot aga ni ke shiginta duna. Hari fin lap inu briu bo dan ke jing sarang. Dain da uang ga ni ke ktien. Singap ngan puli fi na ke shithi ki galtia. Singap ngan puli na ke khat ga ba arpau. Nganda puli bnia eka la singa ba wang kumne. Hadien bo la shakri u blay, hadien bo la IT la gajong jingem, hadien bo blay la penan kami ula along wa pastor la bakraw. U thoi gini shiti bat ngan puli tangi khat ba arpau. Wang kumne. La sa narfna yanga. Lamba du kres. Ngakwa pinda singa tu abang puli. Wang ini kiti la sa narfna yanga. Lamba du kres. Penban ngaim hendrai om mangasyo ukrisken uim hanga bergata ka mga im mentah gado ngaim daga jingat kabau kunu blay ubala iet yanga ban ubala aiti no ila di na ka benta jonga la pin puli bang ni kadana do kumba san south liki ktien ngang ni tang na kawai ke dekat. Bat ia kini ki nga ki badal lagi jingem jawang. La sanar penalot ia kini ki nga baro au Jesus Christ. Fikwa banyat baru play. Fikwa bu play penan kami fi. Play kita igi khmat. Mana play umur ban pen kia igi khmat ke jong fi. Un pen kia syeng ini lai teli ke jinglong. Ke jinglong berim. Ke jinglong pertai ke berim ke dangdan. Un pen kia ia ke jinglong niam. Un pen kia ini ke jing sarong ke ke do jengi. Dan ke briu ke start palat kawan ke jing sarong jeng ke jing start. Dan u briu bo biet ru sarong biet. Dan ki briu ki beriu spa, ki besarong spa. Dan uba dukru besarong ni lagi jong ke jingduk. Dan uba hok palat ru sarong bau hok palat. Dan uba laban leki eki sarong ni lagi jingla. Ublay kuai kita nama barok ka bangilong. Hadu mata gisngi. Kedai ke jing ayai ke jong terai. Manu niu briu ka bakat du hapan toy ni siti wang. Ken mau la sanar pna yau niu nga. Lemba du Kris. Berkani ka mga inventaro, nga klam imsyu mga, reu Kris kanyu im hapo jonga. Madene ka tagadaw madagisngi ngan ong ifin, dahabaw niu briu, uyo jingpen kia na ka jing sarong, uyo jingpen kia na ka jing long niam, uyo jingpen kia na ka jing long barim jongo. Kami kum ka Sarew Ha Ki Khmat. Barwana niya su duay, bu mensi mo khoy nuano, bandaw duay ka Bible kong, lahap ki Sarew Ha Ki Khmat jongo. Bat ula yo pet bat. Bat fio i ke jing im jong no brio. Nadu ke ni ke sngi. Uyat da ka jing yo i ke batamai. Ukram let chu da si Damascus ban let ban pen shitom Kristan ulet ban ya rap ye ki balong Kristan. Kada do bagi brio do bagi senran yang mdeu niu tu ba pen jot yang i menchua ndai mentau yang pen man ya lap ye na ka benta jingi. Fi kata ka ni ka bang khwang na fi lada pidan ke jing yo i ke betamai finum ya chu ke jing yo i berem pinia ke jing yo i ke betamai bat hanta pin se yo i kedan ke jing per apa dengan brio ke bana mali ke jing ta ke shisha jong blai bat ke besukla niam tagadaw yang nang ni ngakwa nganong fi ngakren jipang ki Sarew Ha Ki Khmat
Dwai bau play un pen kialut if him nag ski, but I bapin the dwai kan haba ka bakin jamin sim, kan hablo ke sarau jong jinglang berim, kan hablo ke sarau jong jinglang niam, kan hablo ke sarau jong jing sarong nag jing im jong abajopi. Ladaki hab finio I biang ye ke eke bekrau. Finio I biang ye ke jing bahaga jong play. Finio I play un pen kam ke jing im jong fi. Ngan dwai no ni ke por. Dan ki jing mong support jong fi klem kia. But I bo blame pen kia I film. Baka ba rim baro ketu ke jing bo not ketu ke jing ya mong ke jing ya mensau ketu ke jing ya thot ke jing ya wit ketu baro khaya gen kia lot. But I can mean ko ke sarau men da gisngi. Pini yo ka met ke bekat ke kia vilaban ya baru play. Vilaban im ke jing im ke job. What you done scar support. What you done kituki mau kituki sok liang siapa. Ngekuat finiat baru play. Kibri ke berkialut ego bersiapa baro. Agan ham kum ke sarau. Berai finio I dego pergi jingyo I habis syakri yo tuai. Tadi ni tuai bet ngai ke ni kepo. Ngasngo thuk dan ke jing dekat jong play. Ban ngekuat begini tuai bet ngai ke ni kepo. Beli pim IT lagi jong ke jing em. Beli pim pai show Jesus Christ. Beli pim mong try mendekat sengi pen kia ego tak bersiapa jong. Nganom syak ke jinam berim makan peniat sainga. Nganom syak ken try. Ia kata ke jinglong niam, menganom sarong ke niam. Nama ke niam kam laban penim inga. Kam laban nyalam beneng inga. Ke niam kam dan jing day baru play. Ke jinglong Kristan kam day ke jinglong niam. Ke jinglong Kristan ke day ke jing day ke bejan baru play. Ke tuai bu play un wengi ke jing sarong nafi. But ladau mensim jong blai kuta ifi ngani ko por. Bari fi mong try de jing snorit ngan wan pa shime. Tangi ni leit lang ini tuai ngani ko por. Ku try nge yang lang ni blai de dot not jong baro. IT ko pai ngani ko por kar bangala kren baro. Meyo I ngani ki briu ki be yot sngo ni ke jing kren. But metip ken try ke dot not junkie. But I believe it jong ang atip medan ke plan. Ye kini ki priu ke beyo snau ke ktien ke jame ni ke po. Bawa ke jing em joki ke long ko sol jong ke tasas. Ya je ke lenti Damascus ke besniu. Ke belong persai ke man jame. Henry melek ke te ke jakai ke ban pen pai pat yu. Nganget men pen pai pat ye kini ke priu men ke sngi. But men kta ye ke jing yo I jonki. Dia ke me pen kia ke try ke jing long berim baro. Pen kia ke te ke jing long niam. Men pen kia gen troi ke jing sarang ke jing em jingi. Bat men pen pet pat ke khmat jingi komu Isaiah. Bangin nang ban yo I la ke jong ke jing em. Bangin nang ku troi ban ya ke jing sngorit. Bat ban long ke jing ke khu na ke menta jong me hagini ke pertai ke bamenta ke sngi. Troi nge tuai play. Pen kia ke ke breu ke jing long. I can get jing pen kia ngabada ke jing am snam jong Jesu. Ya ka met jong kiru men tagi singi. I can wan ke kamba aga yeng ke sam. Habaki paish me kan hap na kum ke sarau. Hallelujah. 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 Malaga por bang tuai blay jet pen pau. Madang ni ke por kat bang adang kabrip adang tuai ru. Dona preng jong fifi dan ke jing pang aga ni ke sintur. Hagini ke remiang sintur jong fi de sigala khta sedu sigi bnian. Ngakwa ngan tuai fi hagini ke por bagini ke jingpang ke day ban kia. Haga kerteng ke jong Jesus Christ. I can have not na ke jing im jong fi. Ngakren hagini ke jingpang lada dan kum kita ngakwa fin rai tingam ong lada. Habo blay pen pau dan hangni ke badan ke jingpang hagini ke sintur jong fi. Dan fi pang sidi support ro gums jong fi. Blay lagi kamba menagas. Ni try ngakren nang ni de jing pen pau ke jame. Nga bay de jing pang baro ke ban kia no. Ngakren ke try ke jing pen kia age kerteng ke jong Jesus Christ. Kan jaga kamba kan jaga jing pelai. Ni ailut shame ke buram ke jing over ke jing ro. Ke kerteng ke jong Jesus bena nasut ngi duai. Amen but amen. Nganget kini ke khubor ke lang ke jingker khu fi. Bat ngada kerpat bapin pelai jimat ban sengap ika.
Bat nga kerpat ru la da fidan gi comments filapin ai. Kawai ru ko bang kwa nganong ipi ko bang la ong na du sedang. Mangania duai nam ta jong fi gi subscribe ye gani ge channel. Namar haba pi iet ban ngap tin ge jong blai ge kamram jungi ban duai. O blain kur khu ye ge yeng sam ge yeng jinglang jing im jong fi brok wai. Bat nga kerpat ru gi tu gi baklempat subscribe. Nga kwa fin subscribe ye gani ge channel. Kalang ge jingker khu ye pi ye ge yeng jong fi bat shigi brio barok gi ba pi share ka. To blain kur khu fi. Ku blai shibone. Amen.